kugeza ku rwego rw'uko bavuze ngo biriya bintu ngo ntibishoboka, ntabwo abanyamurenge batuye muri Amerika bari gutekereza no gutegura iriya myigaragambyo, ngo ni abaturage b'abanyarwanda baba muri Amerika ngo bateguye iriya myigaragambyo, ngo abanyarwanda bari 60%, 20% ari abanyamurenge, indi 20% ngo ari abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bahariye, ariko 60 ngo bari abanyarwanda. Kase Kongo ifite ikihe kibazo? Kongo nta kibazo ifite kindi. Kongo yonyine ubwayo yananiwe kwisobanukirwa ibintu byayo byarayicanze n'ibibazo byayo bireba, ariko ishakabo ibyegekaho. Tekereza ko muri Amerika biravuga ko hari n'abantu bapfiriye muri iriya myigaragambyo. Uzi uko byagenze? Ba banyatugara bagiye mu Burundi, urabibuka? Bavuye Kinshasa, yego, bakajya na Uvira, yego. Aha, muri iriya myigaragambyo nabo baje kwivangamo barwana n'irindi tsinda rya bariya bigaragambyaga. Uracyumva ikintu cyabaye? Ubwo bagiye gushotorana. Yego, abanyamurenge hagati yabo ubwabo muri iriya myigaragambyo muri Amerika barashotoranye. Ubwo bamwe bita utugara, yego, bashotora abandi bantu. Urumva ko amakuru yaramenyekanye ko y'igikorwa barimo. Yego, none baragiye baninjira bamwe. Uziko iriya myigaragambyo yarakomeye cyane. Umuyobozi mu biro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio muri Amerika ava muri office araza avugisha bari abanyamurenge bigaragambyaga, ababwira ko ikibazo cyabo cyumvikanye kandi ko bagiye kucyitaho, ndetse n'amamesaje yatangiye gusohoka menshi cyane avuye mu banyamerika bihanangiriza Tshisekedi na Ndayishimiye bahagarika ubwicanyi bakomeje gukorera abanyamurenge. Ndakubwiye ngo iriya myigaragambyo yageze ku ntego 200%. Ni nayo mpamvu byatetije leta. Twatugara natwe twaje kuza tujya mu zindi office aho ngaho, yego, bagaragaza yuko ngo abangaba mwebwe muri 5 abantu ni 4,000. Iyo ari muri ba bantu, ubundi urabona guverineri hariya muri Kongo bameze nka perezida uyobora iyo ntara, aba yarigaruriye nyine ibintu byose agira gute. Urumva Jean-Jacques Purusi we yaraprofise muri iyi midugararo yose yagiye iba, washaka maye yakuyemo, yaraprofesora ni miliyoneri mu madolari, ahe yakuyemo, ni profeseri buriya, warubizi? Professor Jean-Jacques Purusi Sadiki baba bayoboye ahantu hanini, ariko ni n'umwarimu mu kaminuza agiye atandukanye n'ibindi. Rero icyo gihe nakubwira nuko aba bantu ibi bikorwa byabo n'ubundi biragaragaza iki? Biragaragaza ugusubiranamo gukomeye cyane kuri imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ubu turi kuvugana muri Kongo bya Judith Suminwa n'umuzi ni Minisitiri w'Intebe. Ubu none amerewe nabi ngo yananiwe gusobanura ibijyanye n'abimukira bavanywe muri Amerika bazanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubisobanura byaramunaniye. Ubu nawe ubwe ni ikibazo mu gihugu cye. Hatangiye amapetition asaba ko hagomba guhindurwa itegeko nshinga. Majorite ntibashaka ko itegeko nshinga rihindurwa, ariko Tshisekedi na UDPS bo bari kwifuza ko bihinduka kandi bari ku butegetsi, birashoboka cyane ko babigeraho cyangwa ntibabigereho. Ariko nanone ni ukuvuga ngo imbere mu butegetsi bw'imbere muri Kongo nabo ubwabo bya ibintu bya falling apart, ntago bari guhuza, byasandaye. Uruhande rumwe ruraha, urundi ruraha, opposition iraha, bari kureba ikijya mbere, bari kureba icyo bakora. Kandi mu gihe bari kurwana n'ibyo ngibyo, manda ya Tshisekedi igomba kurangira 2028. akoresha ibishoboka byose ahindura itegeko nshinga, bagira ibyo bongeramo byamwemerera kwiyamamaza nanone. Icyo si cyo kibazo giyewe mfite cyo guhindura itegeko nshinga. Ndagira nkubwire ko abenshi muri opposition batari kwemerera iryo tegeko nshinga ririho cyangwa bazahindura. Irizahindurwa barifuza ko iririho rigumaho. Kandi wibuke Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubutaka yambuwe, kandi kugira ngo iryo tegeko nshinga ribashe guhindurwa hagomba kubaho referendum ihuriweho na bwa butaka n'abaturage bose. Kandi nk'urugero abo muri AFC M23 na opposition baravuga ko batifuza ko rihinduka. None abantu bambuye Kongo ubutaka bari mu bice bya Nord Kivu na Sud Kivu, muri ya bice byabaye libere, bo nibagumana itegeko nshinga ryari risanzweho, Kinshasa yamaze gutora irindi, urumva ari iki kizaba kibaye? Ibihugu bibiri. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Kangusoze nkwifurize kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose. Wakoze subscribe kuri Inside Rwanda TV.
tujye tugushimira cyane kubana natwe, dushimira cyane n'abantu bajya muri komantere bakatwungura ibitekerezo ndetse bakatubwira uko ibintu babibona bitewe n'amakuru tuba twabagejejeho cyangwa se n'ibiganiro tuba twakoze. Amazina ni Jerry, kuri mikoro ya kabiri ndacyari kumwe na Sympatique. Waramutse neza, wiriwe? Yego, naramutse neza, ameze neza, nta kibazo. Ni amahoro cyane. Umutekano, diplomasi ndetse na politike biba bivugwa ahantu hose, turahanyura tukareba ukuntu biba byifashe, amakuru, ibiganiro ndetse n'ubusesenguzi, ibintu byose biba biri kuvugwa turaza natwe tukabirebera hamwe. Niko bimeze, turaza tukarebera hamwe ibiri kugenda bivugwa naho ibintu bihagaze, twebwe tukagira icyo twibwirira abantu tutagamije kugira ibyo tubabwira tubabeshya, tugira dute no kubabwira ikiriho, ahasigaye ukabyemera cyangwa ukabihakana, ikiba gisigaye no kuzabirebesha amaso. Yego, reka twerekeze noneho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ubwo turabanza turebe mbere ibyabaye bifitanye isano naho. Yego. Ubwo twababwiraga ku myigaragambyo iri kubera i Washington y'abanyamurenge bagira ibyo basaba ndetse bagaragaza n'akababaro kabo. Yego, ibyo ngibyo nibyo ngira ngo abantu benshi barabikurikiye. Imyigaragambyo y'abanyamurenge bwa mbere mu minsi ishize yahereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Yego. Iragenda iraba irarangira, bukeye kabiri bamanuka Nairobi muri Kenya, abanyamurenge bari muri Kenya nabo bajya mu mihanda. Kuri uwo munsi abari muri Amerika nabo bajya mu mihanda. Ariko nimba hari ikintu cyababaje leta ya Kinshasa kikayishavuza, ikintu itishimiye namba, ni iriya myigaragambyo mwabonye, kugeza ku rwego rw'uko bavuze ngo biriya bintu ngo ntibishoboka, ntabwo abanyamurenge batuye muri Amerika bari gutekereza no gutegura iriya myigaragambyo, ngo ni abaturage b'abanyarwanda baba muri Amerika ngo bateguye iriya myigaragambyo, ngo abanyarwanda bari 60%, 20% ari abanyamurenge, indi 20% ngo ari abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bahariye, ariko 60% ngo bari abanyarwanda. Kose Kongo ifite ikihe kibazo? Kongo nta kibazo ifite kindi. Kongo yonyine ubwayo yananiwe kwisobanukirwa, ibintu byayo byarayicanze n'ibibazo byayo bireba, ariko ishakabo ibyegekaho. Tekereza ko muri Amerika biravuga ko hari n'abantu bapfiriye muri iriya myigaragambyo. Uzi uko byagenze? Banyatugara bagiye mu Burundi, urabibuka, bavuye Kinshasa, yego, bakajya na Uvira, yego. Aha, muri iriya myigaragambyo nabo baje kwivangamo barwana n'irindi tsinda rya bariya bigaragambyaga. Uracyumva ikintu cyabaye? Ubwo bagiye gushotorana. Yego, abanyamurenge hagati yabo ubwabo muri iriya myigaragambyo muri Amerika barashotoranye. Ubwo bamwe bita utugara, yego, bashotora abandi bantu. Urumva ko amakuru yaramenyekanye ko y'igikorwa barimo. Yego, none baragiye baninjira bamwe. Uziko iriya myigaragambyo yarakomeye cyane. Umuyobozi mu biro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio muri Amerika ava muri office araza avugisha bariya banyamurenge bigaragambyaga, ababwira ko ikibazo cyabo cyumvikanye kandi ko bagiye kucyitaho, ndetse n'amamesaje yatangiye gusohoka menshi cyane avuye mu banyamerika bihanangiriza Tshisekedi na Ndayishimiye bahagarika ubwicanyi bakomeje gukorera abanyamurenge. Ndakubwiye ngo iriya myigaragambyo yageze ku ntego 200%. Ni nayo mpamvu byatetije leta. Twatugara natwe twaje kuza tujya mu zindi office aho ngaho. Yego. Bagaragaza yuko ngo abangaba mwebwe muri 5 abantu ni 4,000. Ukuri kwabo. Abandi bakongomani bo baravuga ngo ngo abantu ngo 200 ngo nibo bagiye mu myigaragambyo 200. Abantu babikurikiranye bari mu bihumbi, kuko amashusho arahari, amafoto arahari. Amashusho ntahari. Ariko bamwe baraza, hari uwitwa w'umunyamurenge witwa n'umuministre Kirabo Gisaro w'umunyamurenge sha abaraje ngo abantu 200 koko ngo nakwiye kujya mu mihanda bamagana leta, ngizo ni manipulation, ni bya bindi by'abanyarwanda, ni bya bindi by'ibiki. Minister Kinshasa, ni ministre nyine w'umunyamurenge muri Kinshasa yitwa Gisaro. Bari ari kubita 200. Umuhungu wa Mobutu nawe araza ngo urabona ngo aba bantu ngo ibingibi ngo biragaragaza ngo ibintu gutya na gutya, ari kunenga bari abanyamurenge, ariko naye bamusubije kabisa. Metre Moise Nyarugabo wenyine yamusubije ngo biragaragara ko urutwa na so Mobutu, urutwa na so. Ati namba na so mu byo yabarakoze bibi cyangwa byiza, we byibura yarecognizingaga ko abakongomani mu bwoko bw'abatutsi babaho, akanemera ko abanyamurenge babaho. Ariko wowe mwana we niba uvuga gutyo, wowe unarutwa na so byibura.
urabyumva ariko ni Zangamobutu François bariya bose nyine ni abantu baba bagenda bishakira imyanya hariya muri Kongo mu buyobozi mu buryo bishakira imyanya ndetse n'abanyamurenge bamwe muri bo harimo n'abo twabonye wavugaga nyine bagiye i Burundi bajya nabo muri Uvira bagera muri 4 tukiri aho guverineri wa Uvira uramuzi Jean-Jacques Purusi Sadiki nabonye ngo ari guhigishwa ari guhigwa bukware Jean-Jacques Purusi guverineri wa Sud Kivu ari guhigwa bukware ikibabaje cyangwa se igitangaje nuko ngo mu byo ari gukurikiranwa harimo no kubakorana na AFC 23 hakaba harimo kunyereza miliyoni 48 z'amadolari hakaba harimo n'ibindi byaha byinshi bigiye bitandukanye deja quitté uyu byavugwaga ko yirirwa Uvira ariko ninjoro agataha Bujumbura yego yaba ari heza uyu ari muri ba bantu ubundi urabona guverineri hariya muri Kongo bameze nka perezida uyobora iyo ntara aba yarigaruriye nyine ibintu byose agira gute urumva Jean-Jacques Purusi we yaraprofise muri iyi midugararo yose yagiye iba washaka amaye yakuyemo yaraprofesora ni miliyoneri mu madolari ahiya yakuyemo ni profeseri buriya warubizi professor Jean-Jacques Purusi Sadiki baba bayoboye ahantu hanini ariko ni n'umwarimu mu makaminuza agiye atandukanye n'ibindi rero icyo gihe nakubwira ni uko aba bantu ibi bikorwa byabo n'ubundi biragaragaza iki biragaragaza ugusubiranamo gukomeye cyane kuri imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu turi kuvugana muri Kongo bya Judith Suminwa ntumuzi ni minisitiri w'intebe ubu none amerewe nabi ngo yananiwe gusobanura ibijyanye n'abimukira bavanywe muri Amerika bazanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubisobanura byaramunaniye ubu nawe ubwe ni ikibazo mu gihugu cye hatangiye amapetition asaba ko hagomba guhindurwa itegeko nshinga majorite ntibashaka ko itegeko nshinga rihindurwa ariko Tshisekedi na UDPS bo bari kwifuza ko bihinduka kandi bari ku butegetsi birashoboka cyane ko babigeraho cyangwa ntibabigereho ariko nanone ni ukuvuga ngo imbere mu butegetsi bw'imbere muri Kongo nabo ubwabo bya ibintu bya falling apart ntago bari guhuza byasandaye uruhande rumwe ruraha urundi ruraha opposition iraha bari kureba ikijya mbere bari kureba icyo bakora kandi mu gihe bari kurwana n'ibyo ngibyo manda Tshisekedi igomba kurangira 2028 akoresha ibishoboka byose ahindura itegeko nshinga bagira ibyo bongeramo byamwemerera kwiyamamaza nanone icyo si cyo kibazo gihewe mfite cyo guhindura itegeko nshinga nagira nkubwire ko abenshi muri opposition batari kwemerera iryo tegeko nshinga ririho cyangwa bazahindura irizahindurwa barifuza ko iririho rigumaho kandi wibuke Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubutaka yambuwe kandi kugira ngo iryo tegeko nshinga ribashe guhindurwa hagomba kubaho referendum ihuriweho na bwa butaka bose n'abaturage bose kandi nk'urugero abo muri AFC M23 na opposition baravuga ko batifuza ko rihinduka none abantu bambuye Kongo ubutaka bari mu bice bya Nord Kivu na Sud Kivu muri ya bice byabaye libere bo nibagumana itegeko nshinga ryari risanzweho Kinshasa yamaze gutora irindi urumva ari iki kizaba kibaye ibihugu bibiri n'ikimenyimenyi nuko iyo referendum ntabwo izigera igera mu bice Kinshasa itagenzura uremera ko hari ubutegetsi bubiri bubangikanye yego hari ubwa Kinshasa hari n'uburi muri bino bice bigenzurwa na AFC 23 hari ukubyemera cyangwa ntubyemere hari ukubyumva cyangwa ntubyumve hari gushaka kubiremereza uko ubishaka ngicyo cyo kibazo cyanjye ariko hari ubutegetsi bubiri buri parallel yego bumwe buri gushaka guhindura itegeko nshinga ubundi ntibubishaka bivuze iki niyo bumwe buri buze kwemera bakakoresha ingufu zose bafite ko bari ku butegetsi bakarihindura babandi muri cya gice ntibazarigenderaho bazakomeza kwemera rya rindi rero AFC M23 ibikorwa byinshi biri gukorwa biri kwigira legitime ubu none abakalonji barumiwe yego nta bindi biganiro bari gukora ubu batangiye kuvuga ngo birashoboka ko leta ya Kinshasa iri mu bugambanye na AFC M23 k'ibyo bari gukora babiziranyeho none abaturage batangiye kunanirwa gutandukanya leta yabo na AFC M23 abantu nk'abo bakarwanye ngo barekipere ubutaka bwatwawe bari kurwana no guhindura itegeko nshinga bisaba referendum kandi handi batagenzura babandi ntibazaritoreho kandi baranatwaye ubutaka
batekereza bate? kongo iramutse iguye mu mutego wo guhindura itegeko nshinga y'ubwabo igihugu baba bakigabanyirijemo kabiri, niko mbibona. icya mbere bafite amasezerano atandukanye bamaze gusinyana na AFC 23. Ayo masezerano harimo ceasefire, kudakomeza kurasa ibice birimo, nubwo bakomeza kurasa ariko ayo masezerano aba hari abayanditse, kudakomeza kurasa. None niba narakwambuye ubutaka njye nawe tugasinyana, tukemeranya kutazaza kuhantera imbere y'abagabo, ntuzaze nanjye sinzaze, imbere y'abagabo tukabyemeranya, ugasinya ngasinya, sinzagutera. Icyo ni icya mbere. Za mpande zombi zikongera zikicara zikavuga siti, wari waradufatiye imfungwa, turagusaba kuzirekura. Nawe wadufatiye imfungwa, turagusaba kuzirekura. Ibyo buri ruhande rukagira rute, rukabyemera. Kanguhereza urugero rufatika. General Yav afungiye Kinshasa, ari ku rutonde rw'abantu AFC M23 yasabye ko bagomba gufungurwa. General Yav ubu tuvugana nonaha i Kinshasa, urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa dosiye ye rwamaze kuyihagarika. Bivuze ngo Kinshasa iri gutangira gushyira mu bikorwa ibyo kurekura imfungwa basinyanye na AFC M23. Ntabwo ushobora kurekura imfungwa wasabwe na AFC 23 ngo yirekure igume muri icyo gice wari warayifungiyemo, izasanga basabye ko ifungurwa. Umva ko kana ndashaka kukumve undeba. Kampani bamwe mu banyamerika bacukura amabuye y'agaciro b'abaturage baraho batangiye kugera mu bice bigenzurwa na AFC M23. Hari n'abari gukora ubushakashatsi bw'ubwirinde ibuye rya kopa, haba hari ibirombe bishya by'ibuye ry'agaciro ryo mu bwoko bwa kopa, bagatangira kumvikana uburyo bw'imikorere, bakicukurira ahubwo bagatangira kumvikana gute. AFC irabanza ikakubwira ngo urakaza neza wowe rwose, dore ikintu cya mbere turi buguhe ni umutekano, ukora ibikorwa byawe. abasigaje twabwira tubakorere n'imihanda, tuzane katepura dukore n'imihanda, mujye mucana hazima, umutekano urahari. Byararangiye ariko twabonye ko hakozwe ibikorwa byinshi, amazi, umuriro. Noneho hari inkuru zatangiye gusohoka ngo Amerika ngo irashaka ikirombe cya Rubaya bidasubirwaho. Nizo nkuru bari kugenda bagira ngo Amerika izakibona yarwanye. Babuze Kinshasa itanga inzira, nimba abanyamerika banyuze Kinshasa, Kinshasa yemere ko bajye mu bice bigenzurwa na AFC M23 bikorera akazi kabo. Na leta ya Kinshasa isinyana na AFC ngo bakorane. Ubwo abaturage rero nibo badafite amakuru. Abaturage nibo bafite amakuru y'ibinyoma yo kubabeshya gusa. Yego. Deja ubutaka bwagiye bwo bwaragiye. Nta nubwo Tshisekedi azabugaruza. Iturufu Tshisekedi ari gukina nonaha, ari gukina iturufu imufasha gusa, imufasha gusa kureba ko yakwigumira ku butegetsi Kinshasa, agakomeza. Naho ibyahariya byo azakomeza kwereka abakongomani ko azakomeza guhangana nabyo. Niyo manda ze zarangira atabigezeho, uwo murage mubi azawusigira abazamusimbura. Kuzageza igihe bizarambirana, umwe akaza akaba atari ku wundi turi mu biki. Twahinduye. Ikindi, hari ikibyimba kiri imbere muri Kongo, kiri bugufi guturika, kirimo hagati imbere muri Kongo, hagati yabo ubwabo. Nubwo ubona bari muri procedure zo gushaka guhindagura itegeko nshinga uko babishatse, uko babyumva, uko babitekereje, ariko niyo babigeraho ntabwo ibice byose by'igihugu ntabwo ariko bizabyumva kimwe. Nabyo ubwabyo bishobora kuzadiviza igihugu mo kabiri. Rero ikintu gihari kugeza uyu munota muri Kongo, urabona ko ibigihari ni bya bintu bivuga ngo u Rwanda rwanze kubahiriza accord de paix ya Washington. Ariko iyo uvuye mu magambo y'uruhande rumwe ukajya mu kuri guhari ku mpande zombi, u Rwanda rwavuze ko rutazakuraho ingamba z'ubwirinzi, u Rwanda rwavuze ko rutabikozwa. Ariko Kinshasa nayo Judith Suminwa yatangaje ko gusenya FDLR byagize gute, byabananiye. Mu magambo bakwereka ko u Rwanda rutubahiriza ibikubiye mu masezerano, ariko mu bikorwa ubona ko buri ruhande ntacyo rukora mu buryo rwasinye. Donc
ibyo kongo yavuga ku rwanda it's okay kuko na kongo ntakikora. Gusa wibuke ko u rwanda rwo rufite ikibazo cy'uko rukuyeho ingamba z'ubwirinzi umwanzi yahita arusagarira. Ntabwo rero u rwanda rushobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi uruhande rwa Kinshasa rutarakora ibyo rugomba kuba rukora. Yego. Ibyo ntibishoboka. Kongo rero bivuga kuriya ibiri kubicurika. Y'ibicurika rero ibitekereza ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi, ikirengagiza ko ingamba z'ubwirinzi zigomba kuvaho ari uko icyatumye zijyaho cyarangiye. Iyo yo ni reality. Nimba abakongomani badatekereza ibintu batyo ngo babyumve batyo, njye ntabwo cyaba ikibazo cyanjye, ntabwo ryaba ikosa ryanjye, sinanabibona nk'ikintu cyaba ikosa ryanjye. Kandi ubwo se Kinshasa rero niyo iri gutinza ibikorwa byakagombye kuba bikorwa. Birumvikana Kinshasa yo irabitinza yishingikirije amasezerano atandukanye yagiye isinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngira ngo urabizi iyo muri Kongo baba bavuga les Américains Trump, les Américains Trump, ntibavuga les Congolais Tshisekedi, les Congolais Tshisekedi, which means ugukira kwabo babiteze mu biganza by'abandi bantu by'abanyamahanga, abanyamerika. But remember, mu gihe bari bazi ko basinyanye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabyita reminere contre la sécurité, ubwo no kuvuga ugatanga ubutunzi bakaguha umutekano. Kongo yatanze minere amabuye ntiyabona sekirite. Icyo bita sekirite ni ukuvuga ngo ni ukuza bakabakubitira icyo bita umwanzi, bagasubirana ubutaka 145 territoire. None byaranze, gushoboka ntibishoboka. None ahubwo nkaho byagakwiye kuba biba ibyo, Amerika yasabye inategeka Kongo kwakira bamwe mu bimukira bavuye he muri Amerika bakajya kuba hehe muri Kongo. Babajije Judith Suminwa, minisitiri w'intebe, bati abantu baje bavuye mu bihe bihugu? Meyo nta na kimwe ntiyarazare n'ibiki. Umuyobozi wa guverinoma azi ko abaturage bavuye ngo muri Amerika, birukanwe muri Amerika, bazanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta yandi makuru afite. Akajya kuganira na TV5 Monde, nta detail afite kuri abo bantu. Nubu yabaye iciro ry'imigani. Abakongomani bumiwe, niwe bari kwivugira gusa. Minisitiri w'intebe incompetente. Igihugu cyakiriye abantu ndetse hategerejwe n'abandi benshi cyane. Bagenewe inzu zo guturamo ziri ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa. Urabyumva? Ndumva bagiye kubaho neza. Ikiraho rero, Leta ya Amerika izajya yishyura ibihumbi 10 ku kwezi kuri buri umwe by'idolari. Ni ukuvuga ngo bazaba baba muri Kongo ariko batunzwe na Leta ya Amerika. Bo bazaba. Ese ubundi uzi icyo bivuze? Uzi icyo bigambiriye? Uzi ko iyi gahunda n'u Rwanda na Amerika bari bayifitanye? Na Amerika cyangwa n'Ubwongereza? Uya by'Ubwongereza byaranapfuye, na Amerika nawe byigeze bijyamo. Sinzi aho bigeze ariko. Ni ukuvuga ngo iyi gahunda ikubiye mu mihigo ya Amerika ya Perezida Donald Trump. Urabyumva? Tuzi ko se atangira avugaga ko agomba kugabanya umubare w'abimukira bagiye binjiye muri Leta Zunze za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Na visa biba ari ikibazo. Izo zose rero ni ingamba yashyizeho. Ejo bundi muri midterm hari ukuntu bajya bagerayo iyo ugeze manda hagati bakareba ibyo wari wemeye naho bigeze. Aho ugeze we rero azavuga ati nabyo bindi byabimukira n'ababwiraga twarabajyanye. We rero abanyamerika ntihari umubare yabo umwe bababira avuga ati hari abavuye hano bagiye, ubwo gahunda hari icyo yabikozeho irakomeje. Nizo gahunda Trump yibereyemo, kandi nkuko na Judith Suminwa yabivuze hari ni maison de passage. Nuko haba byakanya gato. Yego. By'igihe gito. Kuko rega wibuke ko Trump yavuze ngo bamwe mu bantu bari muri Amerika bateza umutekano muke harimo n'abakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarabivuze Trump. Ariko se kuki yabivuze? Ariko mu bagomba kwirukanwa muri Amerika bo bakongomani bakaba batarimo? Question mark.
icya kabiri nk'ibi bihugu byo biba bijya kwakira abo bantu baba bameze batyo bari muri ayo mahanga ya Amerika n'ahandi, ko n'ibyo bihugu ubwabyo biba bifite bamwe muri abo baturage babyo bameze batyo, byagiye bisaba babyo, kuko iyo babagaruye n'ubundi batungwa n'amafaranga ya Amerika. Kuba ari umukongomani uri gupfira ubusa uri muri detention muri Amerika, uri muri detention muri Amerika, kumuzana ukajya umuhereza 10,000 yibereye Kinshasa $10 buri kwezi, ntiyarya ibyo, ntiyarya ibyo, waba umukijije none kandi aba ari ibintu bizahoraho mu gihe kirekire. Nabyo ubwabyo rero ni ibintu biri politize, ni ibintu bya politike biba biri aho ngaho nyine, ni utudiru impande ziba ziri kugenda zikinana, ibyo nta wabyibazaho. Ni nayo mpamvu bamwe mu bakongomani nyine bari babigize big deal, b'abanyamerika baradushutse, minere contre sécurité, minere zacu zatangiye kugerayo, umutekano ntawe uhari, batangiye kutuzanira abanyabyaha, batangiye kuza gutuzwa muri Congo, ntaki ibintu bimeze bite? yego Kandi baba mu buzima bwa Rix, baba mu mazu meza, Buhenze, yego. mahoteli ahenze, bagenda mu modoka nziza, wumve ko aba yakira 10,000 buri kwezi $10. Urumva nta na business atakorera hariya muri Congo, ababayeho neza. ababayeho neza. Ibyo byose rero nyine ni ibintu biba biri aho ngaho, abantu baba bagomba gutegereza bakareba amaherezo yabyo uko bizagenda. Yego, reka tubashimire, nawe ngushimire. Ubwo nyine namwe mujye muri comment mutubwire uko mubyumva. Amakuru yo turakomeza tuyabashakire. Asante sana, turabakunda cyane.